3, 4, sad, cajke, Rajke, radodajke, Bojanke, bajke. Vidi mog i liptera, moja slika, moja kopija genetska, kako si ti meni već velika, ali nema veze. Jesi popan, jesi danas se umorio? malo sam. Pa da, šta se digao u 12, natrpao magarca i sad bi mogao opet malo. Hoćeš leći? Nemoj, ajde. Dobro sam. Rekao sam ti već, tata, tebi namjerno, zato si ti meni takav dobar. Mislim, ti nikad nisam htio pričati te komercijalne bajke koje su sve prepune gluposti i raznih izmišljotina i agresije i mobinga i svega. Nikad ti to nisam pričao, nikad. Hvala. Ali to ne znači da si ti ostao bez bajki. Ali pričao si mi nešto. Da, ali ti kad si bio mali, ja bi znao uzeti neku poznatu bajku i vidim da je to smeće. Ja sam zato, tata je tebi uvijek prije spavanja izmišljao bajke. Izmišljao? Izmišljao ja na licu mjesta. I uvijek si uživao, baš si ono treperio tim okicama i uživao, zato jer su bile živopisne bajke. Dan danas znam koju si najviše volio. Hoćeš mi ponovno pričati? Joj, tu bajku si obožavao. Kao idu Slovenac, Hrvat, Istrijan, Bosanac, Albanac, Vojvođanin, Srbin, Makedonac, Indijanac i patuljak kroz šumu. I ovi svi se posvađaše, ostane samo Indijanac i patuljak. Šta je bilo s ovima? Posvađali se. I oni su otišli svojim putem, a Indijanac i patuljak nastavili dalje kroz šumu, kad iz grma iskoči hrčak. Mali hrčak sladak. Kaže Indijanac, kaže, ko si ti? Kaže hrčak, ja sam hrčak koji govori i ispunjavam sve želje. A kaže patuljak, znam, kaže. I Indijanac kaže, hajde onda, ispuni i nama neku želju. Kaže patuljak, ja bih htio da mi ispuni želju da budem visok i plav. Kaže hrčak, nema problema. Kaže Indijanac, ja bi da mi ispuni želju da umjesto onih dimnih, bez veze onih, znaš ono kako oni rade, ne dimne signale. Da. Kaže da umjesto toga mi napraviš mobitel. Kaže hrčak, nema problema. I oni sad čekaju i hrčak nešto kao maše rukama, kao sad će im ispuniti želje i pobjegne. Di? Pobjegne, prevario ih. I trče patuljak Indijanac za njim, ne mogu ga nikako stići, jer hrčak pozna šumu, Indijanac ne pozna. Znaš, i patuljak isto. I trče oni za njim i ne mogu ga naći. I kaže Indijanac, ja sam već umoran od trčanja, ajmo mi prileći. Kaže patuljak, dobro. I prilegnu oni, kad? U sred noći opet onog hrčka. I viče, znaš, on njih dvojica spavaju. Da. I ko je još bio sa hrčkom? Pogodi? Možda baka, ovaj iz crvom kapice. Ne. Ko je bio sa hrčkom? Ko je s hrčkom bio? Pa drugi hrčak, još jedan. Ne! Zeko! Sa hrčkom je bio Zeko, a Zeko ima onak kožni prsluk, sav istetoviran. Zeko je bio bajker. Znaš, hrčak je našao Zeku, ako se ovi naljute pa ga hoće tući, onda je pozvao Zeku da dođe on. I hrčak kaže, šta je, kaže, papani jedni, šta je, vi mene tražite ovo, šta je me možda htjeli tući? I dignu se patuljak i Indijanac vele, tu si, gade, mali, posrani, sad ćemo te prebiti. I Zeko kaže, kog ćete vi prebiti? Znaš, dođe s prslukom. On ima kožni prsluk, kao ono, savjest tetoviran Zeko, ima bezlu palicu. Veli, kog ćete vi prebiti? Indijanac nabije Zeku nogom, znači tako ga je nogom opizdio da je Zeko odletio bar jedno 20 metara. Šta je bilo s hrčkom? Pa hrčak iznenađen, znači Zeko ono kao, da, znaš, da. Zeko poznat bio ono u šumi da je rabijatan, da se hoće potući da ovo. Kad ga je Indijanac nabio nogom, znači Zeko odletio 30 metara. I sad hrčak vidi, vrag odnio šalu, kužiš. I patuljak dođe i ubije hrčka, znači prebije ga,
ono, 2 boce mu razvalio glavu, ovo, ono, ubije ga, baci ga dole, napravi mu polugu, ono, strga mu ruku, ovo sve. I koja je poanta te priče? Poanta, ako si hrčak, mrš negdje u rupu, nemoj si izlaziti uopće. Ne, to vidiš. Nije. Ako lažeš, nemoj lagat prejako, da te ne prebiju. Znaš, i onda si ti i ti poslije toga si to zapamtio, ti si jako malo lagao. I malo sam te i prebio. Ono, lagu si možda par puta. A što je bilo sa Englezom, Francuzom i ovim svim? Kažem, kojim Englezom niko nije spomenuo, ni Engleza, ni Francuze. Bio je Slovenac, Istrijan, Hrvat, Bosanac. Da, šta je s njima bilo? Pa oni su se odmah na početku bajke posvađali, niko nije s nikim više htio pričati i otišli svaki svojim putem. Kužiš? Čekaj, snima daj. Držim. Znači, te sam ti pričao, a ne glupe pepeljuge, sponzoruše i ne znam šta. I ti si iz toga uvijek izvukao, ti si meni bio bistar još, ja sam tebi bajke pričao tamo skroz do srednje škole, ti si sve to pamtio i znam da si zbog toga i manje si lagao i razumiješ, bajke moraju imati neku poantu. Sjećaš se one kad ide, kad miš se vozi u Porscheu? Sjećaš se da sam ti tu pričao? Ne. Miš se vozi u Porscheu kabrio po džungli, ovo ono, i ono, sluša mjuzu, i u jednom trenutku prolazi kroz neke rupe i čuje neko zapomaganje. I on ono stane s Porscheom, ugasi ga, sluša, stvarno neko jauče. I dođe do one rupe, kad u rupi slon. U rupi slon? Da, pao u rupu. I on veli, miš, dobro da si došao, hvala ti frende, ovo ono, ne vrem se izvući iz rupe. Veli miš, a kak da ti ja pomognem? Pa veli, pa zakaj imaš tog Porschea, ovo ono, daj nešto napravi. I miš veli, fakat, imam ti ja u gepeku ono uže, znaš, ono za šlepu. Da. I on sveže uže za Porschea i baci dole slonu i slon se primi za uže i stari moj, znaš, Porsche iako je mali, ali buraz, ima to konja. I on Porschea u prvu i povuci, potegni, ono, šlajfaju gume, ovo ono, ali izvuče slona van. I slon veli, fala ti frende, ono, dušu ti se kad tad. Ne prođe 2 dana. Slon hoda po džungli, pogleda kraj one iste rupe. Porsche je sparkan, a miš u rupi. I dođe do rupe, veli, miš, pa kaj je sad tebi bilo? A veli, evo došao sam vid, di si ti upao, evo sad sam ja upao unutra. Veli, ajde sad ti mene, majka, ti izvuci. Veli, slon, dobro, ali ja tu nemam Porsche. Kaj bi ja mogao? Slon ovak ispod paziha izvuče Playboy. I onak gleda onu srednju stranu i dole mu se digne mu se makito. I on opkorači rupu i miš po njegovom... Da. Po njegovom bimbaču izađe van. Koja je poanta te priče? To je možda malo prostački uvod. Nije ništa prostački. Puno si ti iz toga naučio. Šta smo iz toga naučili? Nisam ti ja to zapamtio. Ako imaš veliku kitu, ne treba ti Porsche.